Pengam ke Pakistan ban ter sundon da nuclear bomb. Ada jia bakari kasya ban hertma kendit hakari India. Kini kalau khobor kat kum nak jing penmi jong defense minister jong ke Pakistan. Khawaja Muhammad Asif menen haka apa pra tarik. Kendit sepang nuclear bomb. Ikan mau apa United States of America kalau penham ke nuclear bomb banengkong jongka. Haki artli kinong ba jongkari Japan kata haka Hiroshima bat Nagasaki. Haka tama ba kapa kata haka senam sejar kendai sepak soposan. Laong ba jing klan jong ne nuclear bomb ban pen julor yaki senong kitau bat ye jing tau ba im porong ki badon. Haki ni ki artli kinong ba kalau long ka serkai haduk ta. Wei nuclear bomb laong ba la ban penjulor ban penkelat pai. Aduh ba nyos ba square kilometer tam ai balong bagajing yap dokumen sim di koridor kelalong hadu silak arpo hajar ai tang hapo kanong ba Hiroshima bat nyopo hajar ha kanong ba Nagasaki kene kentup iki bayap hasen bat ke bayap suki hadin nakajing kata jokal RB ke bami naune nuclear bomb susu kirus tat sayan ki thu yangi ba kajing klain joki nuclear bomb hakini ki sngi ki por bamenta kilong lai hajar sya ban ya uni nuclear bomb uba ke USA kala penhap apa Hiroshima bat Nagasaki hagi sepak senam ke bamensua des perkat himapi ke ai ke benjia lada ketema nuklear kaki pedang kiri boper joko pertai una jam seti uai ni kinong thok khobor jongka ri Pakistan la banjur ba ke Pakistan kala ban pedon kam ya nuclear bomb lada hak ketema ka barit bariaru lada kasngutu bakari kedon pedang kejingma ulong baka Islamabad kenum up ya keri India bakan pedon kam ya atau bom jengka ban penpai kala henrei ulong bakari Pakistan kala ban long kari kebaningkong ban pedon kam ya nuklear bom jengka ada kasngutu baka don pedang kejingma hak jingi keren berukaran tapar nak bentak kot kubor dewayar une unong thok kubor bapau nam jong kari Pakistan ula batai sepang kajing hikai nuklear jong kari Pakistan ula ong baki don lai teligi bentah kajing hikai nuklear jong kari Pakistan kebaningkong lada kisipai India ki kurup bobun kijaka jong kari Pakistan hangta ke Pakistan sa pendon ya nuklear jongki ban bom persya kari India kebaar lada kisipai India ki kerkut ya katam jong Karachi bat lek ben ya ki nong Pakistan ke badon hangto balai nada ke India ke khang no ya kawa Karachi ke batut sepok ri Pakistan bak pentut ya ka sewei pat hangta ke Pakistan kan sepenun kam ya ke nuclear bom jengka bantar persya ya kari India hamba kali hatu kani kadai tangajing penting lane kadai kajing temu bersisa jongka Islamabad ju anjam seti ulah jubab syai uang ba kene kalong kajing temu ke bersisa ba ka Islamabad kedon ajar jia keno kucing hertma persya ya kari ula ongru baka China kan yosok bat ke Pakistan ada katma kala sedang persya bat ke India tidak takkan impor ngar petkut no slang ne kublai sibun ni because it will destroy both countries.